Where's my ice cream? What the? Why? No, nothing for me. Alright. Hi, Lynn. How are you? Everything okay? Yeah. What's going on, Lynn? How's school? No more, right? No more school yet. Wow. We're applying in 2 months Yeah. for law school. University? For the law school. Master? Yeah. Oh, no. Oh, nice. I thought you said no jelly, right? We went somewhere else. We went to Cherokee instead. Padas. Daddy. 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 Gusto ka talaga. Okay, may bagoong pa tayo dito sa ating gulay. Yun ang ating saluyot. Yan ang ating dahon ng kalabasa.
Oh? May rice dyan na, ano, dyan papunta sa... Sa kanila what? Yung rice na niluluto ko. Talaga. Okay. Yan ang kalabasa. Yan, kain na tayo. Ayos. Yan na oh. Woohoo! Sarap niyan. Yan na. Saluyot. Kalabasa. Kain na. Antay ako. Si dato yun eh. Saluyot ken bulong ti kalabasa. At si dato yo apo. Lamangan tayo. Diba? Ata lang. Pakuluan mo lang yan. Kain tayo. Saluyot. Ken bulong ti kalabasa. Mangan tayo. That's it. Mangan tayo apo.